umugisha ukomeye kumenya Kristo. Mugoroba turaririmba Kristo. Amaraso ya Yesu akugireho imbaraga muri uyu mugoroba. Twage papa. Yesu, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. uramagije Yesu, Reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. turirimbane. Uramagije Yesu, haleluya. Mana w'umugisha, niko bimeze. Uramagije Yesu, nakubonye. Warirekuye, Irekuye utanga ubugingo bwawe. utanga ubugingo bwawe. Warirekuye we, Irekuye mana mana we, mana mana mana. utanga ubugingo bwawe. Warirekuye, Irekuye utanga ubugingo bwawe. utanga ubugingo bwawe. Warirekuye, utanga ubugingo bwawe kugira ngo ubuzima bwaje, kugira ngo irindi rimwe gusa, kugira ngo we nubwo amagambo yanjye ntaba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ntaba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanje we, mutima wanje we, unezerwe kuko ndamahoro we. Mutima wanje we, mutima wanje we, unezerwe kuko tuzamura amaboko. Nawe usigaye yazamura, wayazanye kugira gute? Niba wazanye amaboko utayasize iwanyu yazamura. Zamura tafadhali. Mana himbazwe ko turi amahoro. Tubenga banyeganyeza gutya turebe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mureke mu minota ngitanu dushima Imana ko turi amahoro. Ndio. Haleluya. Hallelujah. Dushima Imana ko turi amahoro. Aho abandi baciye ba nazo ndi bakuri social media mukanye barimo kudupostinga. Aho abandi baciye bagafa, niho twaciye tukabaho. Uyu muhanda uri mu kugwamo abantu niwo ducamo. Ibitaro biri mu kugwamo abantu nibyo twifurizamo. Niki watanze? Hari ico tuvuga ngo nubwo amagambo yanje ataba menshi, byibuze Mana ushimye ko ndamahoro. Ndamahoro umwaka urangiye, ndamahoro. Watangiye umwaka amahoro usoje amahoro. Gacuranga papa. Ubwe ngo ushimye Mana ko ndamahoro.
ushimye Mana mutima we maze unezerwe yemwe tuzamura ibiganza mutima wanjye maze unezerwe tuzamure mutima we Shimamana mutima wanjye twese dusimbuke tubyase umuntu ubishoboye mutima wanjye imbazi yo Mana unezerwe kuko n'amahoro mutima wanjye imbazi yo Hallelujah. Wawihanganye gato. Bwana sifiwe. Abanyafrika tuzatwumva dutinze. Pastor Kado. Revera yaratubwiye umunsi umwe ngo nubona umuntu aragutanze kunezerwa mu materaniro ngo aba yagutanze kumva. Bwana sifiwe. Niba ari ndende wabivuze. Aravuga ngo hari abantu bamwe ngo bazaririmba indirimbo kandi ari hano yicaye hano kuko evangelist ari hano. Wakaririmba indirimbo ya mbere ari mu rugo, iya kabiri akaja muri dushe, iya gatatu akanywa icyayi, iya kane agafata moto, iya gatanu agashika neza wa mukunga wa gatandatu ukabona arafashwe kandi yararimo hano tumaze kera ukunguka ngahara aragiye kumanga mugenzi wa mubwire ngo igitaramo ndikiguhengamireho tutubereyeho na muri iki gitaramo. Yes. Ube maso. Dutarame. Yeah, dutarame. Dutarame Imana we. Yeah, dutarame. Aha, dutarame Imana we. Yeah, dutarame. Dutarame. Gushima umugasiga wanyuma muri kiriya gitabo ibihumeka byose bivuguriza Uwiteka impundu tuvugiriza Uwiteka impundu.
urakomeye. Niba woroshe uroroshe uko umeze kose ubisigara ku muryango duhimbaza Imana. Hano muri iyi nzu icubahiro ni cy'Imana yonyine yaremye ijuru n'isi. Kandi mu materaniro nutegereza kumva Imana, nukenera kumva Imana, uzareke wewe habeho Kristo muri wowe. Wowe umusigariye ureke Kristo aganze. Turasubiramo nituvuga ngo ni wowe ushigikiriza intambwe. Imana yabanye natwe kuva mu kwezi kwa mbere kugeza none. Niki watanze cyatumurindwa bigeza menya kwari udu wagiriwe nituvuga ngo no ushigikiriza intambwe utera intambwe nka zirindwi cyangwa umunani cyangwa usoko kugera hanze ugaruke ariko uhimbaza iki Imana. Kuramya no guhimbaza Imana biza bikora ku mutima w'Imana. Imana igakingura imiryango. Bwana sifiwe. Hallelujah. Salomo yigeze gutambira Imana ibitambo ngo birazamuka bigera ku Mana iranezerwa. Iramubwira ngo Salomo we saba icyo ushaka. Uyu mugoroba usaba Imana icyo ushaka. Uramye bikora ku mutima w'Imana. Hallelujah. Uramye bikora ku mutima w'Imana. Hallelujah.